V oddaljenih afriških vaseh primanjkuje osnovnih življenjskih potrebščin, voda velikokrat ni primerna za pitje, hrane ni dovolj in je enolična. Zdravstvena oskrba je zaradi velikih razdalj med kraji, pomanjkanja strokovnega osebja in zdravil največkrat nedostopna. Težki življenjski pogoji so razlog za številne bolezni ali celo smrt. Ibrahim je 26-letni zdravstveni delavec, ki s kolesom vsak dan na domu obiskuje obolele v oddaljenih vaseh v Gvineji. Na dan prekolesari več 10 kilometrov, da zagotovi zdravstveno oskrbo in pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Le dernier cas que j'ai reçu ce matin, donc j'ai évalué sa maman. Donc l'enfant avait la diarrhée et les maux de tête. Donc j'ai fait un test. Donc l'enfant n'avait pas de palu. Donc j'ai essayé de conseiller sa maman. Donc le traitement, le donner SRO, du zinc et avec plus le paracétamol. Mama Musuma je bila v skrbeh za svojega sinčka Mohameda, ko je zbolel, saj mu ni mogla pomagati. An kwanta filin yan nuwa mu ne. Ba madiyore na yi da kyana a furi bara giri han abar ta ganyi da. A da wakan musali su tonale rinu a finni man yi nan bare nan. V vasi je čista pitna voda velik problem. Vodni vir je onesnažen in voda, ki jo zajema Musuma, ni pitna. Kljub temu jo je prisiljena uporabljati za kuhanje, umivanje in tudi za pitje. Donc na mu fanfe mu ne na fi mu gade mutum frigere ne so ma keren na. A fula mana kini a to bar faye mi hankali keren firin tun na gato so na furi bar kila girede. A furi ga gire so na fate fa so wulen fefa. Zdravstveni delavci na terenu, kot je Ibrahim, velikokrat pomenijo razliko med življenjem in smrtjo. Si on n'était pas dans la communauté, il y aura beaucoup au moins de malades et en plus il y aura beaucoup de dangers, c'est-à-dire la mort dans les localités. Actuellement, j'ai sauvé beaucoup d'enfants. À chaque fois que je traite un enfant, je suis content de moi-même. Bon, selon moi, l'enfant va se rétablir. Donc après le test, j'ai dit à sa maman, donc je passerai de temps en temps. En cas de problème, la dame aussi, elle va me faire signe, je suis prêt au moins à continuer le traitement pour l'enfant. Zaradi UNICEF-ovega programa zdravstvene pomoči je Ibrahim lahko pomagal malemu Mohamedu. A otrok, ki nujno potrebujejo osnovno zdravstveno oskrbo, je še veliko. Z vašo pomočjo si bomo še naprej prizadevali doseči vsakega otroka v stiski, tudi v najbolj oddaljeni vasi. Hvala.